sih lagi minggu pialam lo central government itu apa neglect kami lo central government aja dah government itu lo tapi itu hills tribal asam polisi constitutional right lo kok anta ini kemana tapi kalau bagian minggu pialam la soalan sini tu mandiri dam la sinam karbiang lo arlo kita political party doang social organization doang la penjunjung atau manda request lo nali tunta fully la tu purpure implement akan le na tu nang cira pol nang claim ra pe lo nang seta more power autonomous cara la more power ke dengri no aplang dengno nang ke dengna lo la ke aplang MOU ta dengno tapi MOS 2 time dulu la sobat sih sana bang repeat nanti la sobat la jauh sih more power deng bom pulote autonomous cara ke long le lo baik kai ke long le datai la isi pilo sini alam bangke karbiang lo alo ke doan political party social organization individual pada request lo japran ASCC apurasan karbiang kaci tat ron naik ke do boycott kaci patsi lasana hemi cikai arang le pelame ci lasana kame klemang ne akale tum kadas kom ke se darbar karbi darbar karsat mendil itu la bame krekre asal karbian cibang kacitu kacitat boycott hemri tipri hemi cikai ke itu support ni la hosi lasana bang widetam ko lahai ke bana chongthui bai tu kidua posi tu yana cipat siaralo itu nyata choi nairal la posi la sana veter la pen autonomous set ke lobe na po la pen autonomous ke long ja pandi tu me kai ka ridi lo la pen to principle do je autonomous set long le tik me le tu election thute la pen tu organization kadas ko ma political party pinchong che la se hempre ke na toar bang ke ni tu ke lo line ini lo isiala me lo social organization atu autonomous set long le tik election thute political party pinchong ke la isia toar lo sini toar bang ke political party doanda regional noi national noi nang itu dah udan ke autonomous set le udan ke mana autonomous set le hang jono more power bang ke hang rino le lo sini lo la penang itu ngabong ni siat le udah seda national ka regional nang itu isia dua miong be sa dote pusta nang itu ta national party rutana high command chitan pamilo chinki noi regional party no autonomous set le nang itu jong be no la penel itu na tuman chiri peno je 6 schedule pen karbian no suli bomlo la pen 6 schedule la prang to tango pai ben man karke 6 schedule ta highest power tu purpure tensi pun la pen long nam ko long back ko claim back na ko lansi e butai karbian no ara doan political party doan regional party doan individual jum ta chuli ge la sana la sinda ne le to ino weekend bar ko deli la sarap 29 ni deli dana to da po jantar montoralam yan sina to nang kyang ta do isi ram sir autonomous state ke hang bom lo nikan ban ka bot ame asam government pe chingi ke chingbai be pe hang bom ko asam government nai pro ni de de se autonomous state long de no public tungela so khalas to alam ba melo ni tum clear kuri lo mele tum autonomous state ke alam da ni tum hat delhi central government me kaching ke alam chingi bom ko kalau saya cingki guna pulau, jenam itu kan semi government do council itu pilo nama dah. Kalau saya tengsi council kan itu kena cuni wilo, kalau saya tengsi council ada resolution yang lo, lasa kopi tanam itu nombor nampak kan temu. Kini alam aku itu cingki kalang tu pulau central government asal, nang tu parent state asal government asal pilo nama dah. La sini itu lada karya lo kedua MLA apa kita single Dr. Mansing Rong Pi Rukon Rong Ang lam tu mana sendi lo parjo lo cipta lo parjo lo la seksual lo masih cipta tu hak lo reply itu kalau soal bukti dua alam tu pulau tu pur alam macam itu akan awak itu jadi piune itu lagi piune kita lapan kau perkara aku pi dari pusta bang data lapor asam government itu hingga tandai kuata lo kusir itu non lo aku pina tu orang itu non itu orang itu lapor si kerja ada tu laso kerja itu bakal kemana
proper document ke lo le posi state government na thing nai la sine tungai council la lo state government ma ta lo la posi la salam man ke ala kar ge ra tu bujilo pulote sini lo pulote chokko la ban ke la council la so regulation this one la council regulation do corporate pension kana na pinaki pula sa regulation section pala 184 section akola pen la asam government to reply itu apa la asam government reply ida siling sikaju la data ju pelo atari start question number 104 atari bangke 18/7/2011 18 August reply July August lagi 18/7/2011 Nada hopila question bangke number 1 ke whether the government implement Article 2 autonomous state within a state comprising Caribbean Autonomous Council and Dima House Autonomous Council as per the provision of the Constitution of India. Kalau sokar juga tidak silai MLA di Premier Karjo tengah reply asal government enam diploma Honorable Minister of Forest and Environment on Site and Rural Development Sri Rukibul Hussain will reply on behalf of Honorable Chief Minister. Kalau ada pila reply ke implementation of Article 244A autonomous state within a state does not fall within the purview of the state government to clearly. Kalau soal hal itu pun kami nak tuntut. Nasi lalu bang, ni lo sini tu aja per council state aku event filma central government so receive kutulo. Saya tumla autonomous state naik pucat de job je, nawe tu nak metang lada bill tu ni apa nak tu ni. Kalau satu sini tu ni proses birasi punya birasi kiapan. Akala so birasi kiapan 5 August 2016 mana parliament law introduce korilo to pure Lok Sabha law hala so alam asi lana up to nito laga ke council step up to central ke liya la se opinion atua thai ulama kalilo lekula tela ban stop apa submission punai soalnya acu orang forum tu mereka Chief Minister long setong dam itu hanang hang pun deh la soalnya mereka dili tu mana hang hai aku ni tunda tunde la di pueno only harbena pucha na tunda pucha de tunde ajar party le na hang ji polate return do nahi pehla return leta ta tu pur e subject bang mention mek nahi tu pur e mention avi polate only na to nahi tha puni tunde la basin itu mana na hang hai aku ni tu tunde Betul ke hang along bangga cikroidun masalah. Cikroidun mana itu pur elam ni alang tu kaya kulote bangkok tu jauh lagi. Tu pur autonomous state ke askom tu long wek ni ke selang wek ni alang wek mati. Bangkok group kami autonomous state hang tu jauh lah, long tu jauh wek mati. Setelah alang tu autonomous state pandang kaya ni, more power tu kaya ni lah clear itu long wek. Lepas tu lah selama tu minjat hari. La MP Omar Singh tisu non state reorganization asal private bill aku kene parlimen no pithulu mati asila support aku son no la ke only mehta na kangal ni ke first no ne tu ek mo bang ke Biren Singh ke MP ke doho 5 August 2016 mobile Lok Sabha introduce second time forensic be implement alang Istanbul to sita introduce le private member ke Lok Sabha apa orang delo government am jilo isi kala corona lo inor third time lo na ko morsing ki so move lo akola damelo la pen up to India president na sui kuria lo chiwai lo ko pelo la sitan jo si mili pulotang te inor la so atan saban ho la sabat saban ho mata la so introduce ta akola sila omor ki so akot India president mata sui kuria lo lalu kalau lala pakai India president membuat recommendation 18 July recommendation lebih
মানে চিন্তা থাকে চেক ইনে ধৰা আছামিজ পৰা কিবা সুধিবলৈ আছে